gukora mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka twese twike hasi kugira ngo tubanze dutuze kuganira dutuje. Ramfashe mikrofone muheze bisetsa kugira ngo dukorane asoma ijambo ry'Imana. Kumusaraba mwiza niho nabonera urwandiko rw'ijuru rutari rw'itorero. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. mbere dushimye umwami wacu Yesu Kristo utugejeje kuri ano magingo duhumeka umwuka bazima. Imana ishimwe. Haleluya. Jambo rigira kabiri, turashima ubuyobozi bw'itorero bwabonye ko uyu munsi ari twebwe tugomba kuganira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Haleluya. Tubane mu mwanya umwe kubera ko ndavuga umwanya muto cyane kugira ngo tuze kongera gutambira Imana. Haleluya. Abafana b'umupira iyo batsinze baza bishima ukagira ngo none ni ikindi kintu cyabaye. Haleluya. Wowe utazufana tiwo uzumva, ariko umuntu uzufana abiha agaciro cyane kubera ko yageze ku ntsinzi kandi atakinye, n'abafana batamuzi kandi bari kure kubera umutima w'urukundo abakunda. Abavuga bose ku rutonde, akavuga babanje mu kibuga n'abaza gutsimbura, akavuga bigeze gukina muri ya timu, akavuga na koca naho yatangiriye n'amateka yayo, kubera urukundo akunda ya timu ahafana. Haleluya. Cyo kimweho neza natwe abakristo. Amen. Iyo tugeze kuri uyu munsi, niwo munsi wa celebration, niho munsi urukundo Yesu yadukunze ari mu ijuru niho rwuzuriye. Haleluya. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Congeyeho nshimye Imana ko nari maze iminsi ndaterana ku mpamvu za kino gihugu namwe muzi, ariko Paulo yaravuze ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyishimo. Amen. Byose ni byiza. Nshimye Imana rero ko twabonye umwanya kugira ngo tuze amateraniro, kandi nari mbakumbuye. Taburya burimo bazavuga ngo online nta kintu kiza tuza umvumeze neza uri online. Ndabakurikirana mutashiramo ekutere agakurikira rimwe woreba ubundi ukumva gusa, ariko kandi bazatanga rero nawe ukashaka kukwitanga kandi utemerewe. Ariko ni byiza cyane Imana ko yahaye abantu ubwenge akora ngo nibi nazo bidufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umusomyi wacu arasoma mu Kuva yo 12 arasoma ku murongo wa mbere asimbuka agere ku 8, kandi aragenda asoma gato gato kugira ngo twumve amakuru ahari. Ariko tutaravuga ayo magambo, ndazimana icyubahiro.
Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umusaraba k'isoko y'ibyiringiro byacu. Umusaraba k'isoko y'ibyiringiro y'abantu bose batuye isi. Umusaraba ka password y'agakiza kacu. Mwende magambo kugira ngo tuzumve neza. Umusaraba ka password ka mot de passe. Amen. Y'agakiza kacu. Amen. Iyo ni jambo tugiye kuvuga. Naho hantu gusa tuvuga kanya gato twibukanye kugira ngo turebe umusaraba n'inyungu z'umusaraba n'inkomoko y'umusaraba nico tuza twirahatanira. Amen. Reka some kuva igice cya 12 umurongo wa mbere haravuga ngo Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati uku kwezi kuzababere imfura y'amezi kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Simbuka ugere kuri karindwi haravuga ngo bazende ku maraso bayasige ku nkomanirizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Amen. Komeza kugeza ku murongo urageza ku 12. Ku murongo wa 9 haravuga ngo ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo, igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Izaraye muzazose uko aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro Bwana sifiwe. Iri jambo ni jambo Imana yabwiye Mose. Inkuru y'Abanyisiraheli murayizi. Amen. Amen. Abanyisiraheli bagiye mu gihugu cya Egiputa bijanye, ntabwo bajanywe ari amateka. Yosefu agihari niwe wagiyeyo akora amateka, mu gihugu cyose kiramwemera. Bamugira premier ministre ayobora igihugu, azana bene se bose arabazana batuza mu gihugu. Bukeye hima undi mwami, hima undi Farao. Farao ntabwo ari izina ry'umuntu, ni titre royal, ni ijambo. Niko kubavuga ngo perezida si izina ry'umuntu, ni titre abahagazemo, ni umwanya wiwe. Hima undi Farao utarigeze kumenya Yosefu ibyo yakoze, utaramenya agaciro ka Yosefu ko yabagize peyipwisi. Izi saha mubona zakorewe muri Egiputa ku ngoma y'Abayuda, kuko n'abanyabwenge babayeho mu isi ya mbere. Amen. Bagiye baba abahanga cyane, nibo bubatse ibintu by'amagorofa muzamubanga n'amapiramide kugeza ubu nyine bazabisura. Nibo bubatse ibintu, bari bafite ibintu by'ubuhanga bya tekinoloji bitari muri iyo myaka abandi bari barimo. Himundi rero utarigeza kumenya agaciro ka Yosefu, uwo Farao ahageze atoteza abana b'Isiraheli cyane, abakoresha imirimo y'agahato, abica nabi kugeza igihe batangira kwica abana b'abahungu. Umwana yavuka ari umuhungu agapfa, kubera ko Abanyesiraheli nibo bantu bonyine umugore wabo ntiyakazabyazwa, bakazababyara neza, ntibakaza babagwa. Ni abantu bari Imana yahaye umugisha, kuko iyo dusenga tukavuga ngo Imana ya Isaka na Yakobo na Isiraheli, tuvuga ngo Imana itanga amasezerano niyo Mana ya Aburahamu. Imana ya Isaka ni Imana isohoza amasezerano. Imana ya Yakobo ni Imana ihindura amateka, ni Imana ihindura amazina. Bwana sifiwe. Bukeye Mose avuka muri iki gihe,
igihe abandi bari ko bapfa, Mose aravuka, inkuru yiwe murayizi, areregwa kwa Farawo, bukeye arahava. Amenya neza kubera ko Mose niwe muntu wa mbere wasomye amateka yabo kurusha bene wabo bose, kubera ko Farawo amaze kubafata bazanye ibintu byose bya Joseph abishira muri palais du peuple, mu ngoro y'umwami. Bene wabo babigijeyo ntabari bafite access yo kuza gusoma biblioteke ziwabo, ntabari bafite amateka yo gusoma amakuru yiwabo neza. Ariko Mose areregwa muri yanzu irimo amateka yabo, hanyuma yonswa na nyina umubyara amubwira neza uwo ari we. Amen. Bukeye nyina amaze kumurera neza, arakura, asoma amateka y'ubwoko bwiwe neza, arimenya. Ariko yimenya ari mu izina ry'abandi ritari iryabo, kuko yari mwene, yari umwuzukuru wa Farawo, kuko yari umwana w'umukobwa wa Farawo. Niko igihugu cyose cyari kizi, nawe niko yiyitaga. Ariko bukeye yabishira ku mugaragaro, aravuga ngo singo shobora kuguma hano kandi nzi neza y'uwo ndiwe. Haleluya. Ntakiza kigora nko kuyoberanya, ntakiza kigora ko kuyita utariwe. Amen. Haleluya. Mose arahava, nahangaha twasomye Imana ishaka kumukoresha, iramuzana n'amateka maremare ntago tuyagiyemo cyane. Tugiye kuvuga hejuru ya Pasaka. Pasaka, insobanuro ya Pasaka ni ugutambuka. Passover ni ugutambuka, ni ugutambuka hari igitambo. Amen. Nimba nta gitambo watanze, Pasaka ntigucaho, iraguhitana. Ariko nimba ufite igitambo watanze, haleluya, haleluya. Nimba ufite ikintu watanze, nimba ufite icyo wakoze, amen, haleluya. Mose Imana iramubwira ngo ugenda ubwira abantu banje, birageze rero ko abo bwoko bwanje bugenda aho nabateganyirije, bugenda aho nabahitiye, bugenda mu isi y'isezerano, butaha buva ibunyage bukaja muri gakondo. Haleluya. Bwana sifiwe. Imana iramuhagurusa, iramubwira ngo ugende ubwira abantu bose ngo bafate umwana w'intama, ngo kandi umwana w'intama ufite umwaka umwe, ngo udafite amabara abiri, ngo kandi umwana w'intama udafite inenge iyo ari yo yose, ngo bawubage selo n'amazu yabe 12, kuko bari abana 12 ba Yakobo. Buri nzu igenda iry'umwana w'intama. Abatabasha kumara umwana w'intama bawusangire ari inzu 2 bikurikiranye n'umubare w'abantu bafite muri rwa rugo. Ati murawurya gute rero? Teze Imana icyora turako tukiri maso. Haleluya. Arabwira ngo kurya umwana w'intama nguko uko tuzaturya. Iyo tugeze muri Yesu dore uko tuzatwitwara. Iyo dufite agakiza hari uko tuzatugenda. Iyo twambaye agakiza, iyo twakijijwe, iyo turi muri kampani, iyo turi mu muhanda, hari ingendo yacu. Bigeze kureba umuvuga intumwa ya Yesu, baravuga ngo habe no kugenda kwawe, habe no kutambuka, habe n'imvugo yawe, urasa n'intumwa. Kandi abwirwa n'umwana w'umukobwa. Bwana sifiwe. Kandi kurya ujye mukobwa ntiyari yabiyobewe. Umukristo agira uko agenda, umukristo agira uko areba, umukristo agira uko avuga. Bwana sifiwe. Arabwira ngo dore ukuntu mugenda kuzirya rero, murazirya mwokeje inyama, ntabwo muziteka. Igitambo ntabwo baza bagiteka, sacrifice ntabwo izitekwa, ntabwo iziribwa ari mbisi, baza bayotse. Ati muyotse, nimumara kuyotsa muyirye mudasigaje n'akantu n'akamwe. Ibyo musiga ntimubisiga bitokeje cyangwa ngo mubiteke, nabyo mubyotse byicare byokejwe.
abari muri Yesu baza bicara bahiye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Abari muri Yesu baza bicara barahiye. Babasore batatu barababwiye ngo nimuramye kugira nimwanga dore umuriro bawongeyemo vitesse. Nimuramye gusa nimwikubite hasi nta bindi bintu. Shadraka na Meshaki na Abedenego baravuga ngo nubwo Imana itodukiza n'umundi twebwe twarahiye. Twahiye agakiza. Ntabwo tworamya bintu. Hari aho twaramije kera twabaye korompi, twabaye imbata y'Imana. Paulo azavuga ngo turi imbata y'Imana. Ntabwo twavuye mu isi ngo tuje kuba bigenge, ahubwo twabaye imbata y'Imana. Tuzi Imana icyubahiro. Haleluya. Aragira ngo nubwo wotureka, nubwo wawongeza kabiri gatatu, hari aho twebwe twahiye titwa dutinya n'umuriro habe na busa. Bwana sifiwe. Aragira ngo muzirye mudasize n'ikintu na kimwe, kandi muzirye muzokeje. Ibya Yesu tibaza basigaho. Nuja mu gukorera Imana nta kintu uzuvuga. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo njewe ubwanje ngo nibyo ntunze ngo nibyo uwo mucunguzi. Haleluya. Ariko uzusanga muri iki gihe ugasanga dukunda Imana ariko ubutunzi bwacu buri hirya. Faranga zanje ziba hirya ntiziba mu Mana. Ugasanga nkunda Imana pe, kaza ngasirimbira Imana, ngakora ibindi byose bishoboka, ariko umutungo wanje uri hirya. Uko nukurya hari ibyo bimwe wasigaje. Pasaka hari kimwe wasigaje. Iby'Imana ntibaza basigazaho n'akantu n'akamwe. Uzukorera Imana wivuye inyuma. Ibyawe nawe ubwawe ukaba igikoresho cy'Imana. Ngo kandi muzazirye mukwesa inkweto. Iyo baza gukorera Imana ntibaza bakorera Imana bajenjeka, baza bakorera Imana nk'abasirikare biteguye. Umusirikare wenyine niwe uzubyuka yiteguye intambara. Igihe cyose kuri umusirikare wahora ari tayari. Iwe ntazavuga ngo bamuteye ryari ngo yaguye muri yambushe, azagwa muri yambushe akamaryama harya akaba aratangiye. Ayandi makuru yo kuvuga ngo biki nibiki biza badaye. Umusirikare azamubwira ngo haguruka, ntazabwira sebuja ngo se ko turaca hehe, ntazabaza inzira, ntazabaza aho baca, kubera ko akwesa inkweto. Bazavuga ngo tugenda n'ukugenda, mwicare bakicara batazi impamvu bicaye, batazi kibazo cyabaye, kandi imbere hari aduyi, ariko bakavuga ngo mwicare. Ntibabwira ati hano gari aduyi ni mwicare. Oya, kwicara n'ukwicara, kugenda n'ukugenda. Uwo niwe musirikare wo muri Yesu Kristo. Tweze Imana icyubahiro. Haleluya. Ijambo rigira gatatu, muzakenyere. Kugwana na Satani, Paulo yavuze ngo abo tugwana ngo ntibambaye uyu mubiri dufite, kuko tugwana n'abami b'iyisi. Tugwana n'ibintu bitatu bigoye kurusha ibindi bintu. Ahubwo generali yaravuze ngo ahubwo bagwana n'abarabene barahijya nyine. Tugwana n'umubiri. Ikintu kigoye mu isi kurusha indi ntambara yose no kugwana n'umubiri wawe, no kwigwanya wewe wenyine ubwawe. Kuko kamere ikurikirana n'ibintu byose uyu mubiri ushaka, kandi kamere hamwe izishaka guhuza neza n'irari ry'umubiri kandi bimereye umubiri neza. Kandi rero ubugingo bwanje buracyari muri uyu mubiri, ariko kugwana n'uyu mubiri wanje niyo ntambara igoye kurusha kugwana n'indi ntambara yose. Ijambo rigira kabiri ni ukugwana na systeme y'isi, kubera kuko wowe uri umuntu umwe. Iyi si ifite abaturage benshi, ni ukugushoraho intambara ukamenya ko isi yose systeme y'isi ukuntu yubakitse ari wowe wenyine ishoyeho intambara. Tuzi Imana icyubahiro. Haleluya. Aho niho rero mugomba gukenyera kigabo kugira ngo mukenyere. Yari kubabwira ngo mwitegure uyu Farawo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ninangije umutima wa Farawo. Igifaransa cyavuze neza, cyavuze ngo j'ai endurci le cœur du Farawo. Naramwinangije kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare. Haleluya. Imana ntiyari inaniwe. Niko kundi umuhagarikizi yatubwiye ngo Imana yari ifite inzira nyinshi yokora kugira ngo ibitambutse vuba vuba, ibikora uko yumva ikeneye, ariko irabitindiza kugeza ku munsi wa Pasaka.
icyago cya mbere kiraba, icya kabiri kiraba, icya gatatu kiraba, icya cyenda kiraba. Intego kwari ukugira ngo Yesu ntiyo dukunda atageze igorigota ngo twitwe ngo twarakunzwe, titwoba tugwa igorigota hatariho. Ibiriya byose ibyago 9 ntacyo byari bivuze k'icyago cya 10. Doze Imana icyubahiro, haleluya. Twari dutegereje gusa kugera igorigota. Icyo kumena amaraso nicyo cyari ngombwa kurusha ibindi byose. Arababwira ngo nimuja kuyirya rero amaraso yayo ngo muyasige ku nkomangirizo z'urugi hariya ku marembo, kugira ngo umurimbuzi naze amenye mwebwe ko mwapfuye, amenye mwebwe ko mwatanze igitambo. Kandi utabikora nawe umurimbuzi naza ararimbura abana biwe. Aravuga ngo nimuzisige hariya. Biriya bisobanura iki? Agakiza twahawe ntikaba ku munwa, kaba ku mitima yacu. Bwana sifiwe. Paulo yaravuze ngo tugena nk'abisi, twiriranwa nabo, ariko ntiturabino. Ntabwo turabino twebwe, ngo iwacu ni mu ijuru. Nubwo batubona hano, nubwo turi kumwe nabo, nubwo tugendana nabo, ariko iwacu honyine ni mu ijuru. Aravuga ngo amaraso y'iyo ntama, y'uwo mwana w'intama mwabazi. Umwana w'intama ni Yesu Kristo mu isezerano rishya. Ngo mufate amaraso yayo muyasige ku mitima yanyu. Yesu yarapfuye ku musaraba, ariko aracyari mubisi. Paulo yaravuze ngo tugendana urupfu rwa Yesu ngo iteka. Doze Imana icyubahiro, haleluya. Tugendana urupfu rwa Yesu iteka. Yesu yapfuye igorigota, ariko muri twe aracyari mubisi. Niyo mpamvu dufata amaraso yiwe tukayashira ku nkomangirizo z'imitima yacu, tukayashira mu mitima. Doze Imana icyubahiro, haleluya. Ijambo rigira 4 bakoze, baravuze ijambo rigira 4 bakoze, baravuze ngo nimuja kuzirya. Ijambo rya nyuma yababwiye mwama mukubaguriza ngo muzirye vuba vuba. Mwanditsi yaravuze ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito cyane, gito kandi nico gihe cyonyine kizakijamo umuruho kurusha indi minsi yose. Rero iyo ufite opportunité yo kumva kugihumeka uri ku maguru yawe, iby'Imana reka kwitonda kubaguriza, kuko burije. Niba avuga gukora uzozamukora wewe dubure. Niba avuga gutanga 10 tukazutanga kimwe cya uzotanga ni kimwe cya 20, kubera ko ufite igihe gitoya. Muzirye kandi muzirye muhagaze. Iby'Imana ntibazabicara. Ntukicara mu nzu y'Imana, tukaba umushitsi mu gakiza, ntukijenjeke mu gakiza uvuge ngo abandi bagiye ati nanje ejo nzatarama, ariko aho bataramiye ariko nabo pasiteri azatugora cyane. Ejo harahari n'ubundi ninga tuzaba dore. Ninde uzakubwira ko uzagaza ninga nahawe se? Ahawe na uyu munsi, ariko ejo sahawe. Reka kwicara rero. Muza gakiza ntukicare. Muza gakiza ngo muzirye muhagaze, kwitegura urugendo. Turi muri no se duhagaze. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo intwandi tovuga ngo atayita moja moja, azoza agenda amagara umwe. Imana igira inzira nyinshi, ariko iyi Imana yaguhamagaye agasanga uricaye, igasanga uricaye, uba wicaye nyine. Ariko tugomba guhora duhagaze muje mu mwuka. Ijambo rigira 2 muza muzirya vuba vuba. Niba zaguheza indirimbo hano ngoramisha, tukazuramisha uwavuga ngo ngubiki ngo njewe bikore nk'umusirikare, uzoza ubikora vuba vuba. Ibintu by'Imana byose uza wihutamo, uzo binkwakuzi mu bintu by'Imana, tukazo bicangwe. Kugicangwe kigira ibyago 2, kiza kigenda kiruha kubera ko kigenda kirangiza aho abandi bageze, ijosi riza rihengama. Ijambo rigira 2 nico baza bakubita inkoni zose. Icangwe ni ikintu kibica. Ese icangwe murakiza abantu bakiri bato? Ni umushango mu yandi magambo. Umushango zatubikoresha kinka, urabona ari inka zimwe zindi zaziruka zikaje imbere.
hanyuma ikamisigara inyuma izindi zagezeho cyane. Hari umudamu umwe wacu akazukumbura abandi yahinze akavuga ngo yakumbuye abari mu rugo ngo n'ubushango. Yahinga yagara mu murima gucya akamabwira abanye ngo ese ngukunakaga ngo avuye mu murima. Avuye mu murima nyine we yahinze kare. Kura kumbura basigaye mu rugo wewe utangiye guhinga. Yinjira mu murima ngo arakumbuye. Uzi kumbura abandi uri mu kazi. Hari uwaje mu kazi akakumbura abari mu rugo. Ubwo n'ubushango. Umuntu umushango wese niryo cangwe ni nkaco cawe. Kigira ibyago timukazamo bibyangwe. Muzamuje imbere. Bwana sifiwe. Reka twinjire ku ijambo twavuze ngo umusaraba niyo password y'agakiza kacu. Kurumva Benja? Password yawe. Password y'agakiza ni Golgotha. Bwana sifiwe. Umusaraba niyo soko y'ibyiringiro by'abatuye isi. Paulo yigeze guhura n'abanyabwenge babiri babatuka umusaraba. Hari abantu batatu bashizeho umusaraba. Bwana sifiwe. Haleluya. Abanyaribani bari bagira ikigirwamana cyabo bakaza baje kwica umuntu kuko bakazasenga ubutaka bakazavuga ngo Imana yabo n'ubutaka kubera ko izibeheza n'abantu barabahinze cyane. Bakavuga ngo Imana yacu iziduheza ibintu bikera, rero ubu butaka nibwo budutunze. Perezida wa Kenya watangiye kuyobora Kenya Kibaki, bene wabo baramubwiye ngo sutumariki. Arabwira ngo nimutore hasi, ngo nimukore hasi, barahakora. Nimukore hasi, barahakora. Tase mubonye kiti ntaco n'ubutaka n'ubwo butunzi bwayo. Tore igwe n'ubwo butunzi. Nta kindi no bamarira. Mufata ubwo butaka nibwo butunzi. Niyo mpamvu uzobona gakondo nico kintu cyonyine gihenze kubona. Kuko iyo umuntu akwambuye gakondo yawe aba yakurangije. Nubundi aba yakumaza ahubwo yo kwica. Ariko akakwicira muri gakondo yawe. Kuko gakondo nifite agaciro kanini cyane. Sivyo bijemo gute. Abanyaribani bari bagira ikigirwamana cyabo bagasenga ubutaka. Bukeye bashiraho ikintu cy'umusaraba. Baravuga ngo kubera ko abantu barimo gukora ibyaha bakabica bakabicira kuri ubutaka bazahumanya buno butaka bwacu. Tibuzoba bukicera neza. Timureke dushiraho umusaraba. Uyu musaraba none ntakazaja mu ijuru, ntakazaja no mu isi. Hanyuma amaraso yibazo zameneka ku butaka kera yashize ubukana. Tuzatumwikira hagati. Abo nibo bantu ba mbere bashize umusaraba. Abaroma nabo baje gushiraho umusaraba, bashiraho umusaraba nk'ikintu cy'iterabwoba, nk'igihano giteye ubwoba. Baravuga ngo umuntu tuzadushira ku musaraba ni umuntu kugira ngo dukanga abandi. Nimba nibye bakashyira ku musaraba, nukuvuga ngo abantu bose bari bafite tendance yo kwiba bakabicikaho. Bakavuga ngo sinokora kira cyaha kugira ngo batazaja kunshira ku musaraba. Cyari ikintu cy'iterabwoba kugira ngo bakanga abantu cyane, cyari igihano giteye ubwoba. Abayundi bo baje kuzana umusaraba, bawuzana nk'umusaraba wo kubambaho ibivume. Mwumva ahantu Yesu yarari. Izo nizo kategori zose, aho niyo Yesu yagiye gusa. Bawushiragaho abayuda, bawushiragaho ibintu by'ibivume byananiranye. Birya byakoze byabaraba, byakoze byisha abantu biramamara, byakoze ibyaha ndenga kamere. Baravuga ngo nta kindi, ntitwomwisha gutyo gusa cyangwa ngo tumusogote cyangwa ngo tumurase cyangwa ngo tumwicishe ikindi. Igihano giteye ubwoba cy'ikintu cy'ikivume yari ku musaraba. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bukeye Yesu abaravutse. Avutse ageza kuri uyu munsi nawe wo gupfa. Kuko intego yiwe byari intego zibiri. Kwari ugupfa no kuzuka. Pasa ku bundi ni ugupfa no kuzuka. Reka mbabwire abapfanye na Yesu bakazukana nawe tibaza babona urupfu, baza babona ubugingo. Tuweze Imana icyubahiro. Haleluya. Tuweze Imana icyubahiro. N'intangariro y'amaranekiriza. Haleluya. Abapfanye na Yesu bakazukana nawe tibaza babona urupfu, ibo babona ubugingo. Stefano bari kumutera amabuye
iwe ntiyumva ububabare bw'amabuye, agahita abona ijuru, akavuga ngo Mana we ngo babare kuko batazi icyo bakora. Mu yandi magambo yariko basabira iki? Yariko avuga ngo Mana, iyo bari bazi ahantu heza banjanye. Petero bigeze kumufata bagiye kumubamba, baramubwira ngo kubera ko mugiye kunshira ku musaraba, sintinya umusaraba, ngo ahubwo ni mumbambe muncuritse, mureke kumbamba nkaho mfite agaciro nk'umwami wanje. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Abo bambanywe na Yesu bakazukana nawe, ntibaza batinya na busa, ibo ntibaza batinya urupfu. Daniyeli baramubwiye ngo ngiriye ntare twazisonjesheje zifite, kandi nimba ari inyamaswa zikundi inyama, intare iracafite umwanya wa mbere. Ariko iwe yariko arangiza inyuma y'ibijigo, ntabone bya bijigo ko bimukanje, akabonamo ubugingo. Bwana sifiwe. Ariko kureba mu bijigo by'intare, intare abe nubwo yapfuye ngo izitera ubwoba, umugabo umwe niwe wakazi ushogora icumu kugira ngo atere intare, n'umwe mu ijana nawe aba ari igihume cyahumiye abandi bantu, kubera ko intare iratinyitse cyane. Ariko intare zasama gutya akamabonamo ubugingo, aba yarafanye na Kristo akazukana nawe. Iyo wafuriye muri Yesu, iyo uri muri Yesu ukazukana nawe, nta kindi kintu uzuhora utinya. Paulo yageze kuvuga mu misi yiwe ya nyuma, arababwira ngo, abwira Petero abwira Timoteyo, aravuga ngo noneho ngo jewe ngo maze kumera nk'igisuka ku bicaniro, ngo kandi wikiza kimbabaza ngo nuko mfite umutwe umwe, wewe nari mfite imitwe ibiri, ngo bayince kubera umwami wacu Yesu Kristo. Iyo bari banisha incuro nka zibiri, nika ko yarage kuvuga nuko mfite umutwe umwe, niba nca gutya ndamapfa burundu. Ariko iyo bari banisha nk'incuro nka zibiri, kubera gusa agakiza ku mwami wacu Yesu Kristo. Abo nibo bagabo bafanye na Yesu, bamazukana nawe. Umusaraba, Yesu agaze ku musaraba, abaririmbyi batubwiye ngo abantu bose bakazagera Igorigota bakarira. Ariko Yesu agaze ku musaraba, ngo niho honyine umukristo umuririmbyi yaravuze ngo niho honyine ngo tuzadukura ibyishimo, ibyishimo byacu bizabigera Igorigota. Noneho Igorigota ntiyagitutira ubwoba, Igorigota ni iwacu. Igorigota, uwo iyo ubonye ukandagiye guki Igorigota uzama wakira. Habe n'ababaraba muribuka bya bisambo byari kumwe na hari kimwe cyari iburyo, kubera ko cyari Igorigota hamwe na Yesu, ngo nishicazukanye mu muzuko wa mbere cyawubayemo. Bwana sifiwe. Kubera agaciro twaherewe Igorigota. Umusaraba nicyo kintu cyonyine Yesu yageze, uko twayivuze ko ari itatu, tubonamo incungu yacu. Aho niho twakuye agakiza. Kandi baza kubamba Yesu, ntibamubambiye mu murwa, bamukuye mu murwa bamujana inyabihanga. Inyabihanga ntabwo ari muri kapitali, inyabihanga ni inyuma y'umugo, ni inyuma ya kapitali. No kugira ngo nanje uri umunyamahanga, ko abanyabisirayeli bari baragize imiryango 12, amarembo 12. Buri kintu cyose cyari kigira amarembo yacu, buri kintu cyose cyari kigira umuryango kigomba kunyuzwamo. Ariko umuryango umwe utaruhaba gusa, umuryango umwe utaruhaba gusa ni uw'abanyamahanga. Ariko Yesu aje bamujana inyabihanga, bamujana inyuma y'umugwa kugira ngo nawe nanje nakira agakiza. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Aho niho rero natwe twabaye abana b'Imana. Paulo yaravuze ngo ntitukira abana gusa, ngo ahubwo twabaye abaragwa ubwami bw'ijuru. Nta handi twakuye agakiza kacu usibye Igorigota, nta handi twakuye izina usibye Igorigota, nta handi twahinduriwe amazina usibye Igorigota, nta handi twasubijwe muri Edeni yacu. Kuko Adamu amaze gucumura, Imana yarambwiye ngo no gupfa uzapfa. Abantu bazavuga ngo ntabwo yapfuye, Adamu yarapfuye. Kurya umuntu wese uri mu byaha abapfuye ku Mana, yasigaye ku mubiri, ariko ubundi Adamu mu Mana iwe yari yarapfuye. Kandi ikintu kibi kibaho
twese iyo ni conversion twese turabizi. Ahubwo umuntu womubura yopfa oriyo yo kugupfamo, kuko uwafuye akagenda uzumubura nyine no ku maso nyine aba yapfuye. Ariko iyo umuntu agupfuyemo kandi mubana, nicyo kintu kibi kibaho. Tuzumukenera azagira wowe ntimusabane kubana n'umuntu ugufuyemo, ahubwo yofa burundu ukifasha cyangwa ukagira n'abandi, kubera kubana n'umuntu kandi yarapfuye. Kujya Adamu mu Mana yari yarapfuye, Adamu n'ubundi yarapfuye. Haleluya. Ariko umwana w'Imana aragarura kugira ngo dusubize muri Edeni, adusubize mu bisubizo, adusubize mu gakiza kacu, adusubize indangagaciro zacu, adusubize identite twahoranye. Kuko turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo, kandi yaturemye mu shusho yayo. Adamu amaze gukosha yahise ahindura ishusho, kuko Imana sinye cyaha. Batubwiye umuhagarikiza yavuze ngo Imana yange icyaha, Imana irera. Adamu amaze gukosa yahise imwigizayo, ariko Yesu aratugarura, atugarurana identite yacu, turagaruka tuba abana mu rugo, kandi kubera imbaraga z'umusaraba, kubera ibintu Yesu yakora Igorigota. Baramufashe bamujana kwa Pilato, bamujana ahandi, baravuga ngo niki kintu yakoze. Bagaragaza gusoma amakuru yiwe, basoma ibitabo byose, abantu bamabikiriza rimwe baravuga gusa ngo nabambwe nta kindi. Yesu yigeze kubabwira, arababwira ngo jewe muranzi muri Yohana, mukamenya naho naturutse, kubera ko bakazamwibeshaho cyane. Bari bazi ngo n'umwana wa Mariya, ku mubiri nyine n'umwana wa Mariya. Baravuga ngo muranzi mukamenya naho naturutse, muzi ibisekuruza byanje guhera kuri data mukazamura mukageza kuri ba Dawudi, muranzi wese. Ariko ngo ntimuzi uwantumye uwo ari we. Uwo rero kubera ko mutamuzi, nanje rero ntimushobora kumenya. Ariko umuntu wese wageze Igorigota azamenya Yesu, kandi akamumenya afitemo agaciro kenshi. Bwana sifiwe. Imbaraga zacu z'abakristo, ubushobozi bw'abakristo, identite y'umukristo ni Igorigota. Fiere tugira amakuru yose dushobora kuvuga hano, pasi wade agakiza kacu, indangagaciro zacu, ubwiza bwacu, kuba natwe twarabaye abantu, nuko Yesu yapfuye kandi akazuka, nuko Igorigota, nuko uyu munsi. Kandi yaravuze hariya mu gitabo avuga ngo uku kwezi kubabera ifura. Uku niko kwezi konyine kw'ifura tugira. Uku niko kwezi kwa mbere k'umukristo. Uku niko kwezi kwa mbere ko kubatuka. Uku niko kwezi kwa mbere tugiramo akse yose yo mu bumana, kubera ko twagaruriwe agaciro kacu twari twaranyazwe na Satani. Uku niko kwezi kw'ifura rero uku niko kwezi kw'incungu baducunguye. Kandi Paulo yarabyanditse ngo twacungujwe n'amaraso y'agaciro kenshi. Yesu wenyine nico gitambo cyonyine cyagiye ku musaraba kibishaka. Ibindi bitambo by'inyamaswa bakaza bafata bakabibaga ariko bitabishaka. Kandi ibindi bitambo muri buki gihe Aburahamu yaragiye gutamba Isaka. Aburahamu yari afite abana babiri, yari afite Ishimayeli akagira na Isaka, ariko yaragiye gucungura Isaka wenyine asize Ishimayeli, kandi nawe yarakomotse mu kigigwi, yaramubyaye. Nukuvuga ngo ibindi bitambo byakaza bitambirwa igice, ariko Yesu yaje agera no ku banyamahanga ari butwebwe. Yesu yaraje agera mu Bayuda, ava mu Bayuda agera no ku banyamahanga. Yesu nukuvuga ngo yageze ku isi hose. Wowe mwizera utomwizera, Yesu yaragufiriye. Bwana sifiwe. Iki nico gitambo cyonyine, kandi izindi nyamaswa ibindi bitambo byose bakaza bashiraho.
tuzakaza bibimenya, ariko iwe yaravuze ngo njewe nditanga. Basomye, umusomyi yavuze ngo nimuja kuzirya ngo muziryane imboga zisharira, muziryane imboga. Abanyakenya abaswahili bazavuga ni imboga ucungu, imboga zisharira, imboga zitaryoshe, imboga zirura. Tubaye muri ino si tururira ariko tukayibamo. Ini imibabaro ya Yesu yeriko abona i Golgotha, hahandi yaravuze ngo Eloi Eloi n'amasabakitani, kuko amaze kwikorera. Yesu ntabwo yagiye ku musaraba afite 6, ntabwo yajanye ubumana ku musaraba, ntabwo yajanye ubukiranutsi ku musaraba. Yesu yagiye ku musaraba ari nk'ikivume, yagiye ku musaraba yikoreye ibyaha byanje byose n'ibyawe n'iby'abandi bose, nibyo Yesu yarafite mu maso ye. Imana imukubise amaso gutya, yamavuga ati mbiswa, uyu ntabwo ari Yesu nzi. Kandi kubera ko Imana ari nyembabazi, yeriko abona ko yamubona nyindi sura Imana itarizi y'ibyaha. Imana imutera umugongo, aravuga ngo Mana niki kukundekesheje. Izo nizo mboga zisharira bariranye, bajyanye za nyama. Yesu aje ku musaraba, ntabwo Pasaka tuza tuyirya dusa nabishimye, ariko ngo mu bise byo ku musaraba ngo niho natwe twavukiye. Bwana sifiwe. Kuko iyo umudamu agiye kubyara azagira ibisi, ariko aba yizeye neza ko abona umwana, kubera urukundo n'ibyiringiro afite ku mwana, ntazayumva ibindi bintu byose bitambuka. Kubera akababaro ko ku musaraba, twogera ku musaraba tukarira cyane. Ariko Paulo yaravuze ngo inkuru y'abanyamusaraba ku bantu batizera ngo ni ubupfu, ariko kuri twebwe ngo ni ubugingo, ngo ni imbaraga ziduheza ukizwa. Tudafite Yesu, tudafite agakiza, ibyo musaraba byo tubabaza, kubera n'ugupfa n'agahinda biragoye, biri mu mubabaro, birasharira. Ariko kubera ko ariho twakiriye, kubera ko ariho hari agakiza, hari incungu yacu, aho niho wonyine tudugera tukishima, tugaserebura. Iyi niyo independence yacu. Bwana sifiwe. Iyi niyo independence y'umukiranutsi. Aha i Golgotha niho tuba tugera tukumva ko agakiza tugomba kuba natwe turabana mu bwami bw'ijuru. Mwaka ijambo ry'Imana.